أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. تكرار. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون. Hemzeyi uzatmayalım arkadaşlar. Dikkat edelim. İki değil. Alel araiki. Tekrar. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Naim değil. İ değil arkadaşlar. İyi çıksın. Tekrar. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Tekrar edelim. Aynı kalkalı gibi çıkması arkadaşlar. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. Harekeli halindeki gibi çıksın arkadaşlar. Meh değil. Meh. Ağzımızı açıyoruz biraz. Mehtum. Tekrar. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. ختامه مسك. Tekrar. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Esreler olmuyor arkadaşlar. Esreler hepsi eş şekilde çıkıyor. Tekrar. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Tekrar. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. ومزاجه من تسنيم. Tekrar. ومزاجه من تسنيم. Mimin sesi çıkıyor arkadaşlar. Ve mizacuhu değil. Ve mizacuhu. Tekrar dudağımızı geri çekiyoruz. Ve mizacuhu. ومزاجه من تسنيم. Tekrar. ومزاجه من تسنيم.
عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون. İdgam ma'al gunnada acele etmeyelim. Tekrar. عينا يشرب بها المقربون. Tekrar o biha'daki ba'yı uzatmayalım. Tekrar. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Tat kalkala olmasın. Bir de ecramu ra tam kalın ah sesiyle okuyalım arkadaşlar. Tekrar. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون. Ra'yı uzatalım Medi tabi tekrar. وإذا مروا بهم يتغامزون. Aynı kalın olmakla birlikte boğazdan çıkması gerekir. Biraz acele etmeden yetegâmezûn. Tekrar. وإذا مروا بهم يتغامزون. Mimi ra'ya bağlarken yalnız mimin de kalın okunmaması gerekir arkadaşlar. Ve izâ marru değil. Ve izâ marru mim fethası ince, ra kalın. Ra'ya bağladığımız zaman ra'yı kalın okumamız gerektiğini düşünürken bu sefer mimi de kalın okuyoruz. Marru değil. Ve izâ marru tekrar okuyalım. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Sondaki kafın da A sesiyle okunması gerekir. Birinci kaftaki gibi. Ve izen qalebu ila ehlihim qalebu. Birincisini K, ikincisi K şeklinde okuyamayız. Ve izen qalebu ila ehlihim qalebu. Kafın A sesiyle bir de fekihin. Fa'yı biraz daha dikkat ederek okuyalım. Tekrar. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Yalnız bayı fazla uzatmayalım. Medi tabidir. İlâ ehlihimun qalebu fekihin. Bir de ha'da nefes aksın. İlâ ehlihimun. Hem sıfatına dikkat edelim. Tekrar. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون
Daha dikkat edin, metlerin şey seviyesi 1 olsun, uzatma miktarı 1 olsun. Hepsini 4 elif miktarı uzatalım. Tekrar. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Meddi muttasılı az uzattığınız için ses dengesi bozuluyor arkadaşlar. Sesler aynı esnada çıkmıyor. Tekrar okuyalım. Meddi muttasılı tam uzatalım yalnız. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Tekrar. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Lamı uzatalım. وَمَا أُرْسِلُوا. Tekrar. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Bu heceleri okurken arkadaşlar hiçbirinde acele etmeden. Mesela فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Orada bile hızlı bir şekilde okuyunca ses tonları bozuluyor. آمَنُوا. Hepsini tane tane okuyoruz. Tekrar. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Tekrar. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Tekrar. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Ötreler olmuyor arkadaşlar. Ötreler güzel çıksın. Tekrar. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Fa'nın cezminde acele etmeyelim. Selahattin biraz daha dikkat ederim. Tekrar. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Diğer sureye geçmeden dersimizi burada bitirelim. Yalnız birkaç dakika zamanımız kalmış. Beytullah sen başla bugünkü dersimizin başından itibaren. İnnel ebrara lefî na'im. İnnel ebrara lefî na'im. Alel eraiki yanzurun. Ra biraz daha hem kalın hem pelteyi tam belli olsun. Özellikle kalın sıfatına dikkat et bir daha.
على الأرائك ينظرون Devam et. تعرف في وجوههم نضرة النعيم Nadraten naim. Bir de fi vucuhihim, o ötürelere dikkat ederek tekrar. تعرف في وجوههم نضرة النعيم Yalnız dad harfi olmuyor, onu sonra çalış, tekrar devam et. يسقون من رحيق مختوم Kafı demiştik esreli halinde mübalağa yapmadan okuyoruz. Mirrahiqim demeye gerek yok. Mirrahiqim. Bir daha ra a sesiyle mirrahim yus hem sıfatını unutma. Tekrar. يسقون Yusqavne. يسقون Olmaz. Sinde acele etme. Biz şu an çok ağır bir şekilde okuduğumuz için hem sıfatının da ona göre ağır olması gerekir. Yusqavne. Nefes akıyor. Yusqavne. يسقون من رحيق مختوم Ha, mehtum. Ağzını açıyorsun yalnız. Mehtum. A sesiyle cezimli harekeli halindeki gibi. Tekrar. يسقون من رحيق مختوم Devam. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه sanki za sine benzer bir ses çıkıyor, o ses çıkmasın. Ve mizacuhu من تسنيم min tesnim. İhfanın mahracı nuna çok yakın olursa nun gibi okunur. Min tesnim. Tekrar. ومزاجه من تسنيم Devam. عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون Za harfine dikkat et. Yetegamezun de yetegamezun. Sin gibi çıkmasın. وإذا مروا بهم يتخامزون Gayna da dikkat et. Ha de yetegamezun. وإذا مروا بهم يتخامزون Gayn ha gibi çıkıyor. Dikkat et, onu çalış sonra. Tekrar devam. وإذا Ve izen, burada ihfa kalın harfe gelince geriden, genizin geri kısmından çıkması gerekir. Ve izen qalebu. Devam. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين Devam. وإذا رأوهم قالوا إن Qalu değil. Qalu. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Sadakallahul azim. Zamanımız yetmedi. Devam edeceğiz.